Dakle, svijest da ne možemo sami, da nam je potrebna pomoć Božja. Jedan, malo dalje, Sveti Teofan nastavlja, jedan od prvih vražih napada, od prvih demonskih napada na nas, jeste pomisao uzdanja u sopstvene snage. Odnosno, ako ne odbacivanje, ono makar neosjećanje potrebe za blagodatnom pomoću. Dakle, ovo drugo je i mnogo češće samim tim i mnogo opasnije. Dakle, ne ignorišemo mi da Bog treba da pomogne. Dat će Bog, pomoći će Gospod. Vrlo često mi to govorimo. Ali da li mi zaista onako srcem i suštinski osjećamo svoju nemoć i potrebu za Božjom pomoć? To je veliko pitanje. A tu se krije i prva zamka. Jer mnogi od nas, a to braći i sestre iskustvo potvrđuje, kad se malo zagrebe, ne oslanjaju se na Božju pomoć. A zašto? Zato što još imaju pouzdanje u sebi. I dok god ono postoji, kako smo nedavno čuli od Svetog Teofana, mada na jednom drugom mjestu, a opet se bavi ovom temom, koliko je opasna ta pomisao egoizma, ali natanana pomisao kad čovjek negdje u dubini bića misli da je nešto. Pa makar to bilo i onako mrvicu, ali ako postoji misao da smo nešto, ili kako svetogorci kažu, ideja o sebi, se čovjek bavi sobom na taj pogrešan način, kaže, to je tako opasna pomisao, on je naziva demonom. Ta pomisao je lukava kao demon. Iako tako tanka, kad padne i uđe u dubine srca, ona vrši uticaj na čitav život. Naravno, negativan uticaj. I zamislite, kao trom začepi duhovni krvotok i blagodat Božja ne može da ulazi u dubine bića. Samo takva pomisao da predstavljamo neku vrijednost, a kad pogledamo, braći i sestre, iskreno, mi ne samo da imamo takve, da kažem, sitne pomisli, nego nas glava boli od gordosti. Nas vrlo često glava boli od gordosti. Nama je visok krvni pritisak, nama krv izlazi na nos, mi doživljavamo srčane udare, šećer, nas želudac boli, braći i sestre. Mi obolijevamo od raznih bolesti, od silne gordosti. Naravno, i sve češće odlazimo u psihičke probleme, psihičke bolesti, samo zbog te pomisli da smo nešto.